kol çağıp жаштарга көңүлдү таткыла. Эми эсеке ушунча элдин башын кошуп, ушунча элге суу берип, сеет берип, жан кош кылып, ушунча эл журтты күткөн сизге чоң рахмат. Эми сиз өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды айтып, элге открытый азынын белгилеп койсоңуз. Рахмат. Кымбаттуу айылдаштарым, жаңы оштун туугандары. Мына 2,5-3 жылдын жүзү болду биз. 3 жыл мурун бул жерде жол эмес, кура өсүп турду эле. 3 жылдын аралыгында силердин күчүңөр менен бирдикте ушинтип шаар курдук. Мен силерге чындыгында ыраазымын. Жашоодо өйдө болот экен, ылдый болот экен, тилим тийген туугандардан кечирим сурайм. Бүгүнкү өткөрүп аткан Ноорус күнүбүз кут болсун. Ушундай азыр биз 40-50-100 киши болсок, эртең миңдеген киши болобуз, ынтымактуу бололу. Мен бүгүнкү Ноорус өткөргөнүн себеби ушул жерде бири-бириңерди көрүп алып, бирөөңөр ар жактан, бирөөңөр бер жактан дегендей бири-бириңер менен тааныш болуп, тууган болуп, дос болуп, жакшы кошуналардан болушуңарды мен тилектешмин. Анан эмне дейин, кыскача эле айтайын, оорубагыла бул жашоодо, үйдө коломтодо от өчпөсүн. Жакшылык болсун. Чоң рахмат силерге. Оштун тургундарынын немеси, бизде дагы ушул жерде сотубуз бар, лотериябыз бар, өкмөтүбүз бар дегендей, ушул Сейит мырзага сөз берип койдук. Сот аксакал айылдын сизге сунуш сот. Жаңы конуштун тургундары, бүгүнкү Ноорус байрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Мынакей күн менен айдын бүгүн теңешип аткан күн экен. Күн узарып, түн кыскарып дегендей, жерге жан кирип, мына ошо Ноорус байрамыңыздар менен дагы жолу куттуктайм. Ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Оомен. Эмесе ушул жаңы майрамда, Ноорус байрамы Кудайдын улуу күнүндө күн менен түндүн теңешип келген немесинде тушо кесме той менен открытый кылып, оомен деп бата кылып баштай берер доюн да. Оомен. Кана балдар келербеңер. Балдар келербеңер. Чыркай тургандар таяка. Чыркай турган балдар таяка. Ежа сиз баштайсыз. Кая oldu, biyak oldu biyakından, namazdan, ezeke başladılar. Kana, en atada gelinizden. Gelmedin. Al, ara. Hepiniz var oturdular. Allah, geledat. Birinci bayga, Жақсы, ушунча байгаса, Ой, келин бала айланайын, тушо кезде отбырдың емкізілі егістеріп қоясың ғой мүтсің. Рахмат қағылайын. Етеген жалғасын. Жақсы, егістер. Еме аялдадым байға деген, Чоғыра еме келіңіздер. Келіңіздер, чыққыла. Келіңіздер чыққыла мұна. Аялдар кен, әшек. Arkırıyor, tiyla sezen ötoktan ben kaldım. Gayver. Jakşı. Taşıl gaydek, kızıl gaydek. Kara gaydek, udaça. Taşıl gaydek. Kara gaydek öttü. Gelin çamız beri. Mına da piridi minen, kurşunu minen, bu jana baygen algan çoğuz da. Biri kız ol. Kayver. Azamat, geladat, getodat, avare ol getodat. Ötte şıldıkla. Tamam. Ya havaylıklarda oldu atmını, taraftan çıktı. Alastan öyle garet. Kuzlar o da bilir çıkan, altın çıkan, genç çıkan, hakikaten saçar öyle. Borsata nasıl ilgilen? Ağır bir bataryozun alsın. Ana birinci tuşa gezmeden çarşılardı, çarşılı öttü kızlar.
Ya beni kadar batarır kola. Ömrün uzun bolsun, alыс kaçılgasın. Köpçülüktü ümitlendirigen, köpçülüktü suyundurgen ata-enesine imanın kayrımdılık taşlarına geleceği gün olsun. Olmayın, baktın. Kaygılıklardan kay vergiler, gene gene kay. He, kay vergiler, gel adat, tanımışlar gel adat, canmışlar gel adat. Adamlar erkeğim, Allah'tan erkeğim ya. Yemeler, cengeler, eceler, gelin bize, nereden örgüler? Nereden örgüler? Cengeler, eceler. Hey, koğlay! Ana nastatka yolda açık oğlan. Hak dolu gelimizler, aşkın mucizeler getiren neyler. Biret. Hak böyle, karada göne, hak böyle. Kara olsa, hak böyle. Gücüne biri saksı oldu. Ya, erkeklerden bayağı geldi, birici. Bakı, yetti. Kokta kovala, şatkalla. Maçtan geç koyalım. Çok bekli olsun, ömür uzun olsun, ata-enenge kayrımdуу жакшы балдарга болот. Omen! Yeni Astra'ga dagы. Omen! Kızlardan boş bulgan jandarга бактайлуу, бактылуу өмүрлүү кыз болуп. Ezekeminin uşol uyuşturup öküladasından buna kana yemi. Jakşı bir kalpak. Kırgızdın kalpakı simbol. Kırgızdın kalpakı. Kırgızdı karmagan. Şolca Ezekem başaman bozdu. Kana Ezekem bırakmadan. Kana. Daha bir özde kimge. Öküladasında bir kalpak. Buna mağaramda öküladasında bir kalpak. Buna Kırgızdın simbolu. Kana yemeze şu iki ökülatladım ben Ezekemin jakşı hürmetinde kana özümüzden olmayın koyduğumuzlar kana ağayın tuğanlar kana bir jakşı vatanımızda koyduğumuzlar. Şu baldarın ömrü uzun bolsun, geleceği gün bolsun, ata-enesine kayrımdılık, imandık taşlardan bolsun. Muna Novruz bayramında tuşurdu, hizmetçiler kula ayabay jakşı ema oladı. Bu ne deyip, marısınız, jakşı neklerin marısınız. Olmayın. Şu ekola takır jumuşu yok kalganda men de hizmet işlesin. Bırakmak ağayın tuğanlar yemi. Çok tavuklar çekildi. Bir, iki, üç, git. Cengiz oldu, Kongresi oldu. Kana. Kana. Ya koy ver. Koy ver ya. Novruz bayramı kutlu bolsun. Kagılayın el, jurt. Arıngverden jakşı oy maksatına işke açsın. Юбилейңерге менен бакыт алай. Узак өмүр, эл журтта тынччылык болсун, токчулук болсун. Мынакей бүгүн буюрса жакшы күн болуп атат. Норуз мына өзү биздин биринчи жолу жан конушта өтүшүп атабыз.
жаңы конуштуктун түзүлгөнүнө арча өшүк 3 деп 3-жыл болду. 650 түтүн болсо, ошонун 90 түтүнү мынакей берге чогулуп бир жамаат болуп атабыз. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар, мына тоодун этеги, абасы таза, жакшы жер. Эми Норус элибизге тынччылык, токчулук, ай менен күндүн бүгүн тогошкон күн экен, күн узарып, түн кыскарып. Элибизге жакшылыкты каалайбыз. Şu жамаатыбыз менен жакшы Фатимер айтылып аткан тилектердин Алла Таалам баарын кабыл кылсын. Андан башка жана өзүңөр деле күбө болдуңар, көрүп атсыңар. Тушоо той, аркан тартышмай дегендей көп оюндардын, ушу Кыргыздын немелерин баарын салтыбызда келаткан оюндардын баарын кылып атабыз. Азыр мына быйыл жакта волейбол балдарыбыз ойноп атат, 4 команда болуп. Эмне айтабыз эми? Шыгылып жакшылык болсун, элибизге тынччылык, токчулук, бакыттуу жыл болсун. Жалпы Кыргыз элин бүгүнкү Норус майрамыңар менен куттуктайм. Ошондой эле чын ден соолук, узун өмүр баардыгыңар оорубагысыңарды тилейм. Ушул турган курулуш 3 жыл мурун эчтеке жок эле. 3 жылдын аралыгында 750 түтүн там салып, үй салып ушул жерде отурукташып атат. Бүгүн 3-жылыбыз, юбилейибиз, 3-жылдык Норусту өткөрүп жатабыз. Мен элге ушунчалык ыраазымын. Bir 3 жылдын ичинде ушунчалык бир да Новостройкада ушундай кыйынчылыктарды жеңип, тез аранын ичинде суу, свет, жол болгон эмес. Биз болсо болтурдук. Мен ушул жерде турган тургундарга, элиме чын жүрөгүмөн ыраазымын.